Tumarajući šumom, brojeći korake do cilja, ispred mene se nijotkud stvorila ona. Nema više od par mjeseci, a sigurno i ne zna gdje se nalazi. Tužna i umorna, kao da mi je tražila pomoć. U blizini Prerasti nalazi se jedno selo. Povešću je sa sobom. Sigurno se izgubila. Ajde, dođi. Ajde. Malo po malo, ipak je odlučila da pođe sa mnom. Ajde, dođi. Ajde. Ajde, ništa. No? Ajde. Ajmo, idemo zajedno, krenuli smo zajedno, ajde. A vrlo brzo, njenoj sreći nije bilo kraja, jer stigao je stariji brat, a i gazda, koji u blizini Prerasti dovodi konja na ispašu. Ona se tokom puta uplašila i nije htjela dalje. Dok ja nisam naišao. Saznajem da se zove Jessica i da ima tek 2 mjeseca. Ovdje se moj i Jessicin put završava. Ona se vraća u selo, a ja nastavljam dalje do Prerasti.